yeniden özümüzden bağlar bakşasında günümüzge biz bir şadbız. Belki bizne devam ederiz. Bugün belki bizde 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 21. bağlar bakşaları çıkış yasayacak. İzlemiz şuşu matur yazgı günde hayırlı gün yollayım sizge dilimizi bizde bakşamızda belki de katnaşırga min Kamila Zarifo bulam Oznakay şehrinin 21. sandugaş bağlar bakşasından benim ismim Seydi okumatılsın okumasın nişke bili uzun suvu Сукамися мы в кінтові, Божі дезіти села, щіка, Бога, покшаси наїві, ойгір білят і насин, і ялкан кызымі. Bismillahirrahmanirrahim deyip kına, yigitler şarttı nakına, söz başır solmak kına, hayırlı gün bor şarkına, izge bulsun kınıgın, sizden olgaşırı fastı, Abdulin Radel bulan biliriz. Milaşke diye başlara kendimin dile baran. İsen misiniz? İsenler oluyor. Yanılıklar var. Yanılıklar şu Oznakay'ın 21. sandugaç Balılar Bakşası'nda Tatar Kız Şehir isimli municipal bilgi uzlaşacak. Yukarı üstüm uyan, babası ette enerjim, açılgan benim dilim, benim uşağımdır, en şotlana erim. İstemem benim Meryem, zavatayarı, kupalılar bakışasına yerim. Sırtata çözüleşim, direğim, keşıklı kırışım, yıldız kabuklarını başım, barıktırdı unhanım, seher bilim kırksından bit seyretli balarım. Uzam deyip kola dilde endeşen yana etken. Annem deyip eniyet mi tuğan dilde eylem. Her bir matur isim koşkana ene keşke. Yakınların tuğanların her şey benim yürekte. Эфирде яңалыкларның махсус чыгарылышы. Студияда мин Сәйдә Рәхметова булам. Исәнмесез, бүгенге чыгарылышның төп темалары хакында. Чатырда үзенә дуслар җыяб. Ознакайның күренекле кешеләре милли мәсьәләне күтәрделәр. Бу көннәрдә 21 сандугач балалар бакчасында татар малае һәм татар кызы бәйгесе үтә. Исәнмесез, хәерле көн. Шулай башлыйм сүземне. Ознакай кызы Самира дип таныштырам үземне. Әни Мәшәһәм. Сабырда, шаянда, яратам җырларга тыпыр-тыпыр бирә. Таугада кояшыган, кояш дәсәләм бикын. Соңгы кояш сүнән шушак. Әссәламу алейкем. Әссәламу алейкем. Әссәламу алейкем. Исәнмесез, мин Шайхуллов Тимурхан Фәрхәт улы. Миңа 7 яшь. Мин Топчыкай балалар бакчасына йөрим. Гаиләдә топчык малай. Минем мәктәптә гел бишлегә укый торган 2 апам бар. Без алар белән бик татлы яшибез. Әнием әйтә. Әти-әни гаиләнең тоткысы, ә балалар уның көзгесе. Әтием әйтә. Җигет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Мин үзем җырлыйм, рәссам усым, шагыйрь сөйлим. Әле үзегезгә биякте күрсәтәм. Менә бусы кызва сөкүлүнүндө. Менә бусы түләбе. Аны иш
sizge.